Poštovanje, dobrodošli na kanal Nino Di Art. Ovdje ispred nas se nalazi hiljadarka, čuvena hiljadarka iz 74. Ona će se pojaviti još dva puta, 78. i 81. kada prestaje, jer će doći dosta veće novčanice po broju, po nazivu, jel? Tako dalje, zbog inflacijskih razloga. Ovu novčanicu je dizajnirao Andrija Milenković. On je rođen inače Leskovčanin. Sa lijeve strane vidimo jednu mlađu djevojku ili ženu, kao tip lik seljanke sa maramom oko glave. I to je u stvari lik njegove žene, supruga, jel tako, Ružica. Ta novčanica bila jako popularna, mnogi znaju, hiljadarka čuvena, jel tako. Ona je imala poštenu i dobru vrednost u te 74. godina, ne znam, nekoliko smo ih znali samo imati za plaću primjera i tako dalje u tom vremenu početka, apsolutno. Što znači jedno 3, možda 3,5 ili 4, šta ja znam, na početku. Bilo je popularna to. Kad gledamo taj lik osobe, ja bih htio nešto da malo diskutiram, mislim, volim uvijek nešto da dodam. Pošto se isto bavim slikarstvom, mislim, ja znam, on je bio školovan čovjek i to tako, nema šta, on je obrađivao i markice i svašta je on radio, olimpijske komitete, on je dobitnik nagrada i svašta. Međutim, moja novčanica, ova žena, djeluje, ok, dovoljno dobro, ali malo meni djeluje sumorno, seljanka. Znači, Jugoslavija, seljaci, seljanke, predstavljaju seljake nekakve koji oru njive i kao si užite i tako dalje, pa super, ja. Pa što recimo nije samo žena, možda fina djevojka, fino kosa da je pada, da je više nasmijana, da je mekše lice i tako dalje, zašto ne? To je dosta po meni tvrdo lice, to je moje čisto mišljenje, nemam ništa protiv, on je Leskovčani, moja žena i poreklom iz Leskovca. Mislim, svaka čast, ja samo kažem kako ja mislim, možem imati krivo, ali imam taj utisak kad gledam u tu novčanicu, je li tako? Možda taj lik, kako bi rekao, ima neku malo sumornosti sa vrlo blagim osmijehom, kao da nas podsjeća na katastrofu koja ide juga, evo, za toliko, za neki 15 godina, tako, 90, 91, 15, 16 godina, nije bitno. Ne duljim dalje, obradu novčanice radio, znači dizajn je sam radio slikar, a obradu je radio Met Petrović i Midrok Krnjajić za kao gravure i stvaranje novčanice same, obradu novčanice. Ja. Sama novčanica, pošto je bila vrlo vredna u tom vremenu, da ne bi bilo krivotvorena je, kao i mnoge druge, normalno, ali ovo ima ugrađeni thread ili takozvani navoj, vidite ovdje u pozdebljanje, to je jel, dobro, se sad glavi malo vidi se to otprilike, jel tako? Ništa, iza ima, jel tako, vidi se grb, to je onaj poznati grb, i gore Narodna banka Jugoslavije, Narodna banka Jugoslavije, ćirilicom latinicom, 1000 dinara, i sad čisto simbolično, opet, hiljadarka, piše hiljadarka, ništa posebno, ispisano i tako dalje, nikakve varijante, što ja sam sklon tome reći umjetnički dojmovi, ali dobro, s tim se je prestalo, nema veze. A ništa, ja bi vas pozdravio i zahvalio da što gledate moj video, jel tako, za ovaj put bi završili sa ovom novčanicom. Tako dobro vam želim, Nino Di Art.